macam-macam hal tuduhan terhadap lun. Ya, demi pegan, demi kubila bangsa aku, demi kubila agama Allah itu dia bahpi lun bangsat yang namun bek dia pecebre bangsa mulia lun, bek dia pehancur akidah keislaman di Nangro Aceh lun. Yang ni lun yang perle. Dijaga marwah Aceh, dijaga bangsa mulia. Ino wanyan para pejabat, ino hanayak peduli kurung dron cedram tua. Nyawa viral seboh-seboh mensedia ge contoh ban berusaha mit pidi jaya kira liu kiban di bau nisi di dengan becak ke di hubirin. Kiban ka male marwah Aceh. Hanale cedram tua. Yang sebetulnya jipeng Nangro Aceh dana otsus ratusan triliun. Yang kon ratusan miliun tapi ratusan triliun peng Nangro Aceh ho kariba. Nyukon disak lam brut ma awaknya sabo-sabo. Menyukon digantau aja kafan ma sabo-sabo lam kubu. Bek na pekepu le damenyo jai that ka perute binatang-binatang pajo harum dum. Hana pudak bangga-bangga do haji kita riwang. Umrah kita riwang. Hana tua. Bimbing le fakir miskin ni le. Di sekeliling anda. Bek haji. Wah haji puka kia gede jah rekat. Kiban le hukum jah haji. Kiban hukum jah haji no. Jah haji kaluh do aju. Kaluh ke bah peng ina ba peng ka sep jah haji sep jah umrah jah. Ada peng harum dum mino urang haji no. Lu damai MOU jai tak peng harum dum. Be hana no depu menyo Jawa dum wote jah gede haji ya. Wote jah umrah gede no pateh man. Nah yang singen ule, nah yang hirut babah, nah yang pegah habah, nah yang pungo, nah yang jawai. Macam-macam ada urang Aceh nah. Urang Aceh dum yang jak haji muat-buat dum. Cuma hana dipublikasi, hana cok video. Baik hana nu depu. Dum urang Aceh yang jak haji muat-buat di Kaabah. Baik hana nu depu, hana mai tupat Kaabah habis. Nah yang lagi nyan, cuma hana de menyawak jawai cok you syuting aju video. Baik hana nupu geplemah aju dari Allah. Dia Aceh, urang Aceh hana lemah pakon. Hana icok record, hana icok video. Anda saja dicok video jai that urang Aceh yang ada butuh aja haji gede. Hai perute tokoh-tokoh pancuri no aja haji no. Kanut lu damenyo jai that tokoh-tokoh pancuri ja haji. Kiban hukum ja haji le. Kau mada jak pebuk rukun haji gede. Hana payah dak bahas ke perkara haji le. Nyo yang boleh tak bahas urang Aceh bangsa mulia lun ada mejut. Kalinyo pilkada ne boikot. Kalinyo pemilihan yang akan ukur cedram tuah ne boikot, ne golput, bek ne pilih musabah. Dan bek na suara ke awaknya, menyo ke awaknya hana suara, tanyo bangsa Aceh akan semakin ditupu oleh dunia tengok. Wahana na dupu. Tanyo nahak untuk baik tak pilih awaknya. Hanjir dipaksa. Yang bahpi na rimu-rimung beluh, rimu-rimung peluk yang itu panggung sandiwara kan. Bahpi na murib di sekiar bedro apabila dia itu panggung sandiwara dipilih bui segotnya. Sama si pancuri si awaknya ni no. Yang tengku ria adum ka lahe Nangro Aceh. Kaya tak tengku ria lahe Nangro Aceh dalam tua. Dan malah na alam yang pegah. Dia Aceh nyan hana ulama su. Yang hana ulama su dia Aceh nyan pecit. Ulama Rabi. Rabi pun. Ulama Rabi pun. Ulama pejuang partai dum, ulama pejuang demokrasi dum Nangro Aceh nyan, ulama pejuang partai kon ulama dengan taat kepada Allah kan. Urute merua pakai serban dum nah. Kagak angke dro sebagai ulama pegah dro je male jika nale pun male ada mau urung kasenaro ate harum dega hat di paju urung dega paju harum rabu tu dum hana bade dum tengku ustaz ulama ino dusta hat ka ulama cukup berat dusta ka ile beta pegah pula it kok berat sulit Kang tipe umat Islam Nangro Aceh jai that ka cedram tua. Betul Aceh pasal betul memangnya
Yang pertama para ulama pusa aja mungkin awaknya. Li ganto le gadoh nan pusa diganto nan huda kanya. Betul ro ni carong tengku Aceh pasai. Nyancap ceram doa betul nu tepu sejarah ro nu. Yang nu didik nu puno ado nu. Nak ditupu sejarah Aceh. Nak itu puso yang pelaku Aceh. Nak itu yang toh ulama Senogronyo. Yang baik kagak hok laju. Yang tanya ipu balot laju. Aceh dipelikot laju daripada kemerdekaan. Bangsa mulia ipu sesat laju di Nangro Aceh. Yang dia awaknya dipikir ke partai dro tegai. Pegok pelemboi sa, pelemboi dua, pelemboi le. Macam partai kalahi Nangro Aceh. Tengku Hasan Tiro. Nya betul. Betul yang dro nu pegah kau asli darah Aceh nya napanya. Yang bijih Cina. Yang bijih Cina blow cop Olimpah ngon blow penan di bungong lawang. Yang kenyang ya hai betul ji keturunan awaknya. Mamba urung Aceh hanjit tak pegah dalam dua hai Tengku Hasan Tiro. Yang hanjit tak pegah kerana yang ulama ai pegah. Yang padahal pu ulama ululan kon ulama ulat ma yang kon ulama. Bui kegot popane ulama ai no. Dah ulama punya ulama kagak pekong al-haq. Ulama yang sahih, ulama yang taat kepada Allah berdiam diri hanya pelai dalam partai, hanya pelai ya pejuang politik. Hanya pelai urunya. Yang urunya malah punya ulama Rabi hanya pelai gelar urunya. Malah hangjit kalon punya ulama Rabi itu urung. Aci punya ulama ibu pertuinya peduk HP. Yang peduk HP. Pegat tu video leh. Yang tujuan pun you like and subscribe. Karena official draw no. Yang tengku pendakwah yang jemot pegak surah kitab itu video live Yang mamandum tujuan you like dan subscribe. Kau dengan karena Allah awaknya. Di mudakwah. Urung ja harkat ino ba YouTube dumka tengku officialnya. Nepatih pahan lun pegak. Cukup jai ka nyo pekan ceram tua. Sadar bangsa mulia lun. Sepegak pun pegah rumah. Hai. Tetur ko tiba blog TikTok blog. Kita pergi blog TikTok yang kena leh. Abu Sambo, Abu Pakon di saat rakyat melarat kekayaan sebagian ulama lagi kekayaan karun. Betul. Cit perute si karun dum di Nangro Aceh. Ulama pesapat harta. Yang kon ulama Arabi, ulama pesapat harta. Fir'un nyamun didapat harta kan? Ikarun pi menanji kan? Yang ke awaknya nduman kalah je dalam tuah urun lumpu deman. Lebih lun no alhamdulillah. Inang ro luai tino. Urun ro yang rasakan dan urun ro yang nikmati. Yang damai MOU Helsinki kon nabusi yo. Cuma ilon yang jit lon pegah saja, yang jit lon pesampo ba urun ro. Mana anti lon yang hana mufum kadang pakiban yang kai pelaku Nangro Aceh. Mutoh seolah-olahnya hanya tak kena pu ulama. Yang ulama hanya tak kena pu. Bahapi salah hanya kena pu ulama. Hana itu pu bahaya ulama tu nyan ketimbang dah je. Hana itu pu dro. Kakak ulama layu pu ulama. Ulat mah ulul handum. Malay je hana. Panai Malay teman. Urung katega tak pajo hari mah. Pegah habar abu tu. Nah tengku yang tidak dapat dipungkiri. Ka pegah jalan kajai tak di Aceh. Semua aset pukul lemo. Kenapa kita tanya bangsa Aceh, agama Allah yang perlu nak buat para ulama. Agama Allah yang perlu buat ulama. Masyarakat Aceh yang perlu nak buat para umara. Nyok begah. Yang perlu agama Islam, yang penghancur akidah dan syariat Islam kon buat gop. Yang buat para pendakwahnya awaknya yang sesungguhnya yang perlu agama Allah di Nangro Aceh. Awaknya yang sambut para kafe dum di Nangro Aceh. Man tak begah dengan ba urung drone. Sebab perkiraan anti loan. Enggak? Ada salah ulama pi hanjit tekun. Hanjit tak tegur. Yang ulama hanjit tak tegur.
Tak apa hanya dah berah. Padahal dia tak bila demi kebangsa demi keagama Allah hatinan baik rele nang Gro Aceh. Yan, baik sampo kocar kacir bangsa mulia, baik sampo cerebre bangsa mulia, baik gara-gara urung yang giak pegot partai bangsa mulia cerebre, baik gara-gara urung yang giak pekong para pemimpin agama Allah relau nang Gro Aceh. Yan, ino pegot rapat, pegot musyawarah, undang ulama, yang pegot musyawarah, tujuan yang memandum. Pertujuan menyokong ditungate para ulama-ulama dum perte ulama pajuh harum dum ulama partai yang ke awaknya yang ditungate kenapa kawan kena ramai anak murid dilikut awaknya di dan perle suara draw di sit. Baik hana depu politik. Politik dengku ino cukup jahe no. Hai dengku ino ka kembangkan partainya bukan pedemboh ka partai ulama nang Gro Aceh. Pedemboh kena partai di nang Gro Aceh nyan hanam da depu-depu na lemboi sal lemboi dua lemboi le lemboi put mai politik partai haram jadah tipe bangsa dum kalahi nang Gro Aceh. Nah you sambut ahok you adang imum digogoi deh nang Gro Aceh yang penista agama sambut dengan kemesraan, pembunuh bangsa sambut dengan kemesraan, si lumo-lumo mesti puluh boh, si lumo-lumo 20 boh. Yang pemulia jamai lampap ma ne bangsa mulia pa dia tronya le ne pemulia kon digepap ma bijeh bui ne pemulia le urung dro ne na jelah ku apa bangsa Aceh yatim piatu dum pakon hang kasi lumo digogo mtrito boh khusus kan yatim piatu pakon yang na wate ka sambut wate ka undang para pengkhianat wate ka undang para pendalim si zalim wate ka undang para penista agama kasi lumo dengan kemegahan, dengan kemewahan pemulia awaknya, pemulia jamai lampap ma nu, ngempeng harum dia pemulia jamai. Na utak hana. Akai na tapi utak hana. Na pikiran tapi hana akai. Ilon sabe lon pegah apabila ulama hana sokong para pemimpin, ilon siap lon pegat video untuk lon klarifikasi. Lon la KMA lam apabila pule. Nyo ino kabar tubi no syera mutua ino bertubi awaknya ino malah awaknya ka dipekokohkan lon partai. Nyo yang aneh lam. Hana be pejuang partai di nang Gro Aceh. Hana mda dupu partai kalahe di nang Gro Aceh. Pakon han dipegot partai nana dupu partai. Ya, partai kalam Allah tegakkan syariat Islam dan hukum Allah nyan pegot partai pancuri koh jado urung Medina sebat. Ki pegot partai mati mai han. Utai pegot masalah hukum Allah eno. Mu agama Allah hana dibila. Mu bangsa hana dibila, mu harta hana dibila. Pajan urung awaknya dijak bila urung drone siram tu hana wate ya. Ya hana wate awaknya untuk dijak papah bangsa mulia. Hana wate bek ni bekipu. Yang awaknya dimeduk-duk rapat guys sabe-sabe kedro-dro. Yang wate ka keperluan suara daripada rakyat. Yang cok ulama pe tu panggung dan diwara. Di ulama pi ketem. Nyu yang aneh itu tat. Yang saban-saban awaknya tipe bangsa saban-saban awaknya pancuri yang sesungguh ji awaknya. Ya. Taban-taban awak yang pancuri dum purte bui pajau harum dum minang Gro Aceh jai that kalahi. Jai that kaduh nyata yang lon pegah eno hana meleset pi mu bacut hana meleset yang lon pegah. Manjir ka pegah lon ku ba fitnah. Ilon ku depu al fitnah tu asyaddu minal qatli kon hana lon depu. Ya. Tapi yang habalon hana mesti krek kata fitnah nyata yang lon pegah. Malah kenyataan yang terjadi di nang Gro Aceh sangat sulit atih bangsa mulia lun. Han dipesenang bangsa mulia lun. Yang na dijabi harapan-harapan mameh sabi ke bangsa mulia lun. Nyokarap 2020 put. Hati-hati sedram tuah. Hati-hati baik sampo cok peng tertuh ribe di ketanyo kenong tipai ya. Ijakrung dikrek. Cok peng tertuh ribe jakrung dikrek kenong tipai ketanyo limong tun kasib. Yang kasib. So mentong yang duk kepemimpin yang sedram tuah ku pegah laju bah. Hanadi, Tho mentong je. Tho mentong yang duk ke pemimpin Aceh saatnya hana dipikir ke Aceh merdeka. Dan hana tujuan le untuk awaknya dijak pepisah Aceh dengan bingkai dengan NKRI. Hana
Hana pulen yak melumpo eno kemerdekaan Aceh. Hana pun yak melumpo sedram tua. Nyan numat habalu. Hana pun yak melumpo kemerdekaan Aceh no awak nyan mentong kasajam idih. Ka nengui kadimat nengui para penjajah Jawa dan dipelikut perjuangan indatu getanyo. Makaji Aceh jid kelagi nyan sedram tua. Kon hana pejuang-pejuang yang ikhlas mentong, yang hana tunduk ke berhala dum mentong di Nanggro Aceh urang gam. Dum mentong ek Libya dan gam-gam yang asli dan gam-gam yang han getem pelikut sumpah Allah dan geikut mentong amanah dro ketengkuasaan Muhammad ditiro. Jaitat mentong di Nanggro Aceh sedram tua. Kon hana jaitat. Yang didikan awak si Malik Mahmud yang tentera awak yang paduri bedro sakai tok leheri bedro. Yang nanam Leheri bedro, tentera awak gam, tentera awak si Malik Mahmud. Leheri bedro sedram tua. Hana lebih. Dum kon hana. Yang preh akan gebangkit kembali urungnya. InsyaAllah tak tarik tabuh-tabuh. Yang tak syut di tabuh-tabuh. Yang ijak-jak bak jalan perbakan tu syut iu tabuh-tabuh gede. Hanya kebah memang penyakitnya. Biak Yahudi yang. Biak tipai bangsa tu. Biak pulau agama tu kepu tak kebah urung munafik dungkai Nanggro Aceh. Jai dah tak urung munafik Nanggro Aceh ana. Cukup jai urung munafik di Nanggro Aceh. Nepateh pahang ku begah. Cukup jai. Perte bi hana timike ke bangsa. Nah, hana pikir awaknya ke bangsa dan ke agama Allah yang ka rele yang ka hancur kiban kai Nanggro Aceh. Nanti ngak ni tahun 2020 sah. Tahun 2020 sah. Truk bak hari Natal di deh kai lundungi Nanggro Aceh. Berakon hana ada temai dengo. Hana. Hai Nanggro Aceh kana. Berakon hana bagian-bagiannya ni Nanggro Aceh. Kenapa kon? Pakon jut Aceh rusak. But para ulama. Yang ulama kata sambut kafenyo, kata sambut kafe ji. Yang sebagian ulama untuk membebaskan agama Nanggro Aceh. Sebagian ulama sambut kafe budaya Nanggro Aceh. Sebagian ulama yang sambut para penista agama di Nanggro Aceh. Kon hana Bandung yang baik peruh-peruh ku ulama. Saya buat-buatnya baik peruh-peruh ulama lampu koma nu baik peruh-peruh ulama. Gara-gara ulama bejatnya bangsa mulia Aceh. Bangsa Aceh lo. Gara-gara ulama suuknya agama Allah rele di Nanggro Aceh. Nu depu le urun dro nu. Nana depu. Baik laju ulama. Entah ulama. Ulama yang saya hana gak berpolitik. Ulama yang saya hana muncul bak media sosial. Nya perte belaga dumino bak media sosial. Kaji ulama su Aceh jino perte ulama su Nanggro Aceh kai pegak kelumo. Kadibuh no awaknya diu tu tarik. Lamblang deh, dia jak megau. Behana na depu. Yang kenya lumo. Punya awak pemimpinnya jika pegaut lagi Aceh duk di samping Belangong. Nana tu. Aceh kawai Belangong. Majikan tukang masak. Nya wate ka kung icok awu le majikan. Yang dicau. Icok le sikra. Ijok le ka Acehnya. Menan abe empun abe haso dia Acehnya ka kung lau. Yang kung long. Menang abe haso Belangong. Ka teriak long. Yang ni Nanggro Aceh yang ka berlaku. Makaji pemimpin Aceh jino. Awak partainya kaji pegaut lagi Aceh duk di samping Belangong. Cedera tua. Ulama dipegaut lagi lumo. Lagi lumo dipegaut ulama jino Nanggro Aceh. Tapi ulama Aceh hana sadar dro ilo. Hana sadar dro jih lom. Yang ulama Aceh. Hana mandum, baik salah. Yang ulama khusus yang ulama pejuang partai bentuk baik dia pegah seluruh ulama Aceh. Seluruh ulama Aceh lun hina, piu-piu file. Yang lun hina mentong na la mule lun, toh hurung yang lun hina lun turi mentong na. Jadi baik ni aku saban, baik ni aku sah dan baik ni aku mandum lun hina ulama. Hana mandum yang lun hina ulama. Hana mandum. Ke ulama Rabi sampai lun pegah galon pernah sikret caci maki ataupun haba kuto, kata-kata kuto. Dari yabusiknya golok pimnya kula masuk ka wajib guyo poh li nabi guyo terapa berkereh-kereh ke ulama masuknya. Kenapa kau ulama masuknya nak ke musuh nabi? Dengar dakwah yang sahih digogo. Baik gaduh dengar dakwah para tengku Aceh yang pegot lawak ina tu panggung sandiwara. Bulun-bulun molot di pegot pukoma tu ada mimbar tinang. Nyo pekau lun begah. Bulun-bulun molot.
Nah yang melagu tengku pendakwah. Nah yang nyun macam kalah di nang Aceh. Nah saban wote banyak lon para tengku pendakwah. Yang wote tak dengar hayu gede galak tu dengar. Mengkokohkan hukum Allah. Tapi no nang Aceh na gaduh mumpat para pendakwah tu panggung ngan diwara yang. Nyo hana lucu pi bangsa mulia lun pi hana galak ba dengar mumpat pat pegau lucu. Kon hana mumpat yang na tempat i pegau lawak, na tempat yang serius. Nyambe atu tempat dakwah ino tak pegau lawak ino. Nyo pegau lembrana kon hana ka undang perti artis idiot dum minan atu panggung. Nya tu dakwah pegepap ma gedumnya. Pebut ka pebutnya. Bulun-bulun molot kagak pegaut ma gedum minang Aceh nya. Keji berani tak konser ino macam-macam konser lahir nang Aceh. Gasa cedram tuah. Gasa lun yang baik, gasa kurung yang malim. Gasa lun kurung yang dalen siap. Tapi lun gasa ngurungnya hana pule lun pi. Hana pule keluar kata-kata manis dan kata-kata kelembutan kurungnya hana pule. Karena urunyan urung pu binasa bangsa Aceh lun. Karena urunyan urung pancuk agama Islam di Nangro Aceh. Hana pule kelembutan ngan awaknya na kepu. Purute lumo di perut le penjajah adung. Purute lumo ka diikat talo nan diuhu tu le awaknya. Yang pupa yang ipegah diangguk. Imurot awaknya dijuk na lum tho imurot. Dijuk na lum hijau imurot. Dumpu irot awaknya na. Kaji hati-hati tak cedera mutuah ino bak tak pilih pemimpin. Menancit hati-hati tak ino bak tak turi. Yang bak tak ikut ulama. Baik salah-salah je ubat. Salah tak ikut ulama ipa lam raka 7 di geti. Hati-hati cedera mutuah. Karena kaduh kenyataan ino sangat hat menzalimi itu bangsa mulia lun. Yang nyepelek menyepelek lun bahas perkara Satpol PP. Pi menancit tak banjit. Hana so yang cegah. Yang Satpol PP yang ka digusur bangsa mulia lun urung minta rezeki binih-binih jalan digusur nah pencegah. Nah urung para pemimpin yang klarifikasi tentangnya hana. Nah ulama yang mencegah tiga-tiga pegah bab pemimpin. Hai tolong dia pegah. Baik tebi gusur. Urung minta rezeki nan binih jalan. Gebi nafkah kinong ge. Kesikula ge. Hana gemike. Hana mandung berdiam diri sedang dua. Ki bancit ulama di musuh watena infak. Yang watena proposal. Yang di musuh belaga nyandum. Nampak ma perte asep pajuh proposal ya pegot bilik dayah dum. Nana depu. Asep pajuh proposal dum jai tak di nang Aceh. Ukuran anak murid 20 dro di proposal 200 dro anak murid. Yang modern nyan na dengku nang Aceh. Yang diurung dro ni infak. Infak ayu berjaya sedang tuah. Yang infak urung dro ni bener tepu. Sabah masa akan dipegot ke hak milik. Yang hak milik pau. Isinan tu pau mentiji. Tho kepala dengku. Tho dengku imum isinan. Yang kekawannya tinggal rep. Behana ni tepu. Urung dro ni dermanyo ni derbatano. Yang ni wakaf je. Ni infak je. Yang namun tujuan awaknya hana. Kon ke bangsa mulia dipikir ke perut dro di. Ipujuk ke hak milik tengoknya urung dro yang bibi infaknya. Malay hana le. Yang menserikah rata tago. Jak mita serikah rata tago rata jurung. Kirim anak murid. Kau mada mangat lagi nyan. Kau mada tengku du inan atu balai. Kirim anak murid yu jak mita serikah. Pertai tengku bawa kerja adum. Nu betai faham ke berah? Jai detat tengku bawa kerja adum. Yang diutuskan anak muridnya kai pegot lagi pukoi mai dum. Lagi pukoi mai dum kai pegot anak murid ka dikirim data kampung data jurung untuk yu jak mita sedekah. Malah pegot infak penang yang baliho beberea untuk yu infak. Boh akon bank lau medinam. BRI Bank Syariah Islam. Nau tak? Na Malaya. Na Malaya. Malaya hana le. Kenapa kon kulit bui tipek bak muka ate dikatutup. Urung pajau harum. Malaya hana le. Perte tukang pebelo agama Allah jetat di nang Aceh. Jai detat kon hana dum. Assalamualaikum nunggu untuk nak telefon balik bah.
kaji sedra mutua engkai leh nang timike dan kaji haba busiknyo pernah betul pun salah hotai berah yang baikkan ho laju busik ino urung hina ulama urung je busik yang padahal busik dibila bebesan urung dron pi urung dron hana utak ba nang timike mulage sang ci kelon menyo nau tak urung dron pekon hang nang timike padahal busik deh luar negro pi dikawar-kawar kepada pemimpin dan ulama su kon nang timike le urung dron apa yang terjadi di Negro Aceh, apa ke make, apa ke keluarga ke, apa nak kurung drone yang lum pebutnya. Nyam ngemike bacut jeram doa. Behana ngemike le urung drone. Hilo bebe sang ngemike kurung drone bapi hilon nekun berang kapu jut. Yang berang kapu jut nekun kelon fitnah lon hina lon caci maki lon hana masalah. Hilon memang ki urung caci urung dalem. Nyam lon pegah laju. Dan be ne apa si juara umum menyebat temna. Be ka pegah kena obat lon. Tengku sendiri no para pendakwah segala melon viral tengku dung para pendakwah itu mana adu meteh panggung. Pu mendaleh ke abusi? Pu mendaleh ke abusi terangkan abusi viral tahun 2017. Tahun 2017 helon viral dituri le bangsa Aceh. Mandi para tengku pendakwah tahun 2005 2010 2000 sekiannya awaknya di mana adu panggung sandiwara pakan keun. Pakan pedaleh ke abusi. Abusi di murno bak para tengku pendakwah ino yang temena awai. Behana nu tepat dan bangsa mulia bangsa Aceh ban lahir di kon yang kajiut di pegah ba kacerong itu mana. Jadi pakon mendaleh ka busi. Abdaleh ba ka busi. Inotol ya nak mit ini itu. Mana lain pakon hana bersuara. Pakon harus di ka busi tagai. Yang tegak tu mana. Padahal itu mana bajing dumba TikTok di pegah video live itu mana adum. Dum mana bajing yang perloh bangsa, yang perloh agama, yang perloh akidah dumba TikTok. Yang dipegak video leh. Pakan hana so cegah mesti ro. Dipegak haba lam ro. Apa sih itu mana hana pegak haba jahe. Yang dum bangsa Aceh bak TikTok dipegak haba cukup jahe. Dan di temena isinan bak TikTok. Meploh ribedo. Konstakat tidur dua ro. Meploh ribedo. Macam tingkah laku urang Aceh ino bak TikTok. Sira sikat ego pegak video live, sira lipat baje pegak video live, sira masak pegak video live. Nyan banka inong Aceh, inong murahan Aceh dumka bak TikTok. Nu petih pehan lon pegah kenyataan kan. Yang baik tu abusi urung ba fitnah, abusi urung pegah hanggang kan. Kalon buka TikTok 3 go 10 kalon. TikTok nyan memang cukup tak lancu bangsa. Yang TikTok nyan sangat tak dipengaruh generasi yang akan datang. Kena uji yang perlu generasi Aceh. Para pemain TikTok yang mengharapkan gift di tempo pegade kemaluannya bak umum untuk mendapatkan gift. Yang hana so cegah. Yang deh kena uji. Kenapa kau ni uji deh tak sebab kai lawan ulama awak drone. Kan? Kau lawan ulama urung drone kau tut di luar kau buka rahasia ililun. Yang makaji para antek munafik yang hanai turi ulama yang saya benci gelo. Mau ru yang turi ulama rabi nyan ke ponten ka busi. Mio hana busi jika tengi ni gabe ju kafe dumbang Aceh. Ukuran menan pai aku pegah bak lun. Nah urung pegah kon hana. Tanpa suara drone habusi dua hana. Bangsa Aceh nyan ada medeh mandum kabe jahe, mandum kabe ju ke kafe du Minang Ro Aceh nya. Allah na drone kawar bapi luar nang ro busi dua. Nana depu? Kau setakat apa syam yang pegah haba dengan lun ni sini? Baik nak berkepu. Ilon ku peselamat bangsa aku. Ku peselamat agama Allah. Ku peselamat akidah keislaman di Negro Aceh. Dan ku peselamat harta yang nad lambu mo Aceh. Nana demi kele urung drone. Urung drone hana. Gaduh ya minta wifi free du ide bak warung kopi pegot tu video live prak tu nyoprak tu je. Kanya? Nyan yang nak cara ngawak drone. Mah lun begah. Baik nraya te mga busik kalagenyo. Kaji yang pehancu Aceh, yang perlu akidah, yang perlu keislaman, kan but gop sesungguhnya but urung dro, tih Bandung but urung dro, tih yang ka dipelaku, yang hana dipetanggung jawab, atih bangsa mulia. Perute pelikut perjuangan Aceh. Urung pelikut perjuangan Aceh, sabancit urung pelikut agama Allah. Karena tujuan Acehnya bermerdeka nakeh tapedong. Tapedong nang rodro tu. Pemakna AM. Nana dupu. Pakon gebuh nan AM le tengkuasaan Muhammad di tiro.
Nana depu apa makna? Makaji Nubila Aceh sabar lagi Nubila agama Allah. Baik hana depu dro nu. AM nyan nak makna ji Allah dengan Muhammad. Nyan kenyan makna yang sebetul ji. Baik hana depu. Makaji Nubila Aceh sabar lagi Nubila agama. Kenapa kau lon berah Acehnya untuk tadirikan syariat Islam yang kafah bermula lagi masa Iskandar Muda. Nah cara nyo kenyo pakon ke pejuang li kekuasaan Muhammad di Tiro. Acehnya belum pisah daripada penjajah serdadu Jawa Belandanya. Pehana depu tujuan. Aino ramethat ka dengku para pelikut perjuangan Aceh. Jaithat ka dipelikut perjuangan Aceh. Makaji Aceh agama relo. Dipelikut perjuangan Aceh sabar lagi dipelikut agama Allah. Ni patih lun begahnya. Mungkin hana suara ba orang lain. Tok ba busi ino bagian-bagiannya. Hana, kenapa kau lun begah kebenarannya milik Allah. Kon milik para ulama penjual ayat Allah. Kamu kebenarannya milik Allah cedera tua. Jadi kon milik para pendusta ayat Allah. Kamu Tayang tat ke bangsa mulia berarti tekelon. Yang hana sesuai dengan kehidupan bangsa mulia yang Nangro Aceh ini. Yang kaya semakin kaya, yang gasin semakin gasin di Nangro Aceh kehidupan. Menancit yang kaya hana dipeduli fakir miskin. Yang kaya bagian jak pamer harta dum bak media sosial dum. Ino baik tak pegah urung kaya rakyat biasa yang kaya, tengku sendiri ino dipamer harta ino bak media sosial. Ale harta harum dum dipajuh. Harta harum. Kaji tengku para pendakwah. Urung drone kaji nyam kerja matang. Kerja nak payah le kerja urung drone. Anak murid meduar tu drone, anak murid meleher tu drone, anak peluh drone. Kaji nyam matang but. Hari-hari kaji kirim anak murid rata kampung, rata jurung, yujak mengadai, yujak minta sedekah. Mula gesang anak gop dintat but kenang khusus yujak minta sedekah kawakah halumohan. Dintat lema dengan yah bak pesantren inan dia menuntut ilmu. Kon nejak kirim anak murid rata kampung, rata jurung ni yujak minta sedekah. Pan pakai utak ni. Pajan Nabi yang kagi yujak minta sedekah. Pajan. Awai hana moden naganya. Tapi jino, moden kirim anak murid. Nai likut lah medua rotu untuk yujak kamera. Nai nang Acehnya. Kon hana. Kaji hati-hati dah. Hati-hati dah cedera mudah, cedera lun yang bahagia, berteguh-teguh bak nikut pemimpin. Dan benar semikir yang toh ulama yang harus nikut le urung drone, baik ikut-ikutan. Yang baik ikut-ikutan. Karena kebenaran kalau lun pegah milik Allah. Kon milik para pendusta ayat Allah kon. Jaitat pendusta ayat Allah di Nangro Aceh. Kon hana. Cedera mudah. Nyona saban-saban dah semikir lidro tegedro dalam Tuhan mungkin bangsa agop dijak semikir ke tanya urung Aceh. Yang hana mungkin bangsa agop menyo bangsa agop, ceh hana pule tanya Aceh nyo merdeka. Yang hana pule kaji menyo dro tu dadupu darah Aceh, bangsa Aceh, ko rakyat Aceh menyo rakyat Aceh ramai kedo bijih Jawa dum. Nyo perbedaan lum pegah bangsa Aceh ngon rakyat Aceh bah. Yang perbedaan bangsa Aceh ngon rakyat Aceh lun pegah. Menyo bangsa Aceh ne di Indatu Bandung asli Aceh. Menyo rakyat Aceh golong tente awaknya bangsa Aceh. Yang kadang kenebah bibit tenogronyo, bibit Jepang. Bibit Jawa penjajah. Nya rakyat Aceh kon bangsa Aceh. Menyo rakyat Aceh nyo hana tak dia mungkin hana tak dia apa kau ke Aceh merdeka cedram tua. Karena droi awaknya darah daging kon dasar dari Aceh. Kadang mai Jawa, kadang ya Jawa. Kadang ne keturunan tenogronyo kadang. Hana ada dupu yang kenya rakyat Aceh. Be hana nutri le urun drone. Menyo bangsa Aceh yang asli di Nangro Aceh nya menyo napi 55% atau 50% yang asli bangsa Aceh. Nyo lun pegah nak na dupu. Lain kon. Le rakyat Aceh, rakyat mumang bijih tenogronyo, bijih Jawa, bijih Jepang nan memendum. Yang kepertewanya nyata dupu dro tu bangsa. Hana tegan dan hantamu sulit dan hantamu dusta yang menyodro tu bangsa Aceh. Karena awanyan kon bangsa Aceh, rakyat Aceh makaji awanyan berani tat bak di mudusta. Hana itu pu harum bak di mudusta, hana itu pu bak di musulit nyan harum. Hana itu pu.
Yang menang hai sedram tua. Pu tapu panjang tak muka dimah. Yang lun pegah tagai nu timang-timang li urung drone. Nu timang-timang pe na betul haba busiknya, pe na salah haba busiknya, nu timang-timang tiga-tiga nu duk dalam saga bintih nu renung pe pegah li busiknya, pe na salah. Pe betul pe salah. Yang nu timang-timang sedram tua, baik hana nu timang-timang, yang hana nu timang-timang age apa nyan kan pegah busik uri bayu le kafe. Kanya, tapi siapa bukti hai nabi. Yang dari tuduhan urung drone mentong ka fitnah hati lun bermacam-macam hal nana depu. Macam fitnah hati lun. Macam fitnah. Dari berdasarkan bak media Mudiatul Fatah isinan kon ka fitnah hati lun. Tuan inohat tahun 2020 le sedram tua mentong itu bar fitnah hati lun. Baik nana depu. Dan fitnah yang dari dasar yang itu lun teroris ini itu ini. Ditanggung jawab lah. Maka ji hotel lun lawan pegah salah lun. Tapi alhamdulillah cik saboh rahmat. Saboh hidayah bila Allah urung pegah balun. Tengku malim pegah balun saboh hidayah habu. Yang saboh hidayah hasid. Gebi kedon nak buka rahasia para antek penyakit yang perlu agama Allah. Menyohana tempat drone bersuara abu mutuah lempah berat ke hancur akidah keislaman di nang Aceh. Dengan drone berkawar-kawar bak media sosial, alhamdulillah na selamat bacut, na pertimbangan bacut. Yang menyoi kena korupsi kelih galon pegah musaem 2M payah timke le menyoi tepu le abusi igretuk Bandung. Na nanke le urung drone pakiban elon ku selamat. Kiban ku selamat urung drone. Pi urung drone sedram tua hana sadar lah. Ana lun dong pegah. Jika menan menemat kan icok li urung drone hai bangsa mulia lun. Ta urung drone hana galak sit ke merdeka. Hana galak menyogalak urung drone ke merdeka, alhamdulillah kemungkinan. Kan semike yang menan sit pemuda-pemuda Aceh, pemuda-pemuda Aceh baik bangai kedanya. Yang baik bangai li kasip. Yang kira-kira menyona Satpol PP dalam kampung digusur bata masyarakat, berdoh-dong lawan mat parang, cang awaknya taboh-taboh. Perute kafe PKI laknat tilahnya awaknya. Pehana na depu. Nah, peteh lun begah. Perte Yahudi yang perte Satpol PP nya na. Tho bayu awaknya na. Panepeng nya awaknya dipajoh gaji. Pernah pai mai, pernah harta mai, harta ayah awaknya dipajoh gaji. Tiap bulan gaji buta. Kerja awaknya gusur-gusur masyarakat Aceh, gusur-gusur fakir miskin yang dagang, yang gemita rezeki bineh-bineh jalan. Nyan kerja awaknya. Awaknya saya kapake baje dinas yang baje rompi yang tu dipatunya kabeh hayu dipikir droi perute bui sugutnya. Padahal pajo gaji tok 800 ribu sebulan. Kabeh hayu. Hayu awaknya long ngom polisi. Gagah awaknya long ngon kapasus. Nyambat padahal hanai du pudro kai pegot kelagi saya du pegot hanai du pudro perute apa Aceh bangai. Yang Satpol PP yang pegot le Jawa yang perute ortodok dum. Bangai utak do lempap mak. Nuk bajung ke Satpol PP. Kayu jak lawung tiga, lawung bak ke tiga, kaya cijak gusur. Uro Senin tiap uro na uro pekan bineh. Bineh jalan ni muka kecijak tiga, menyona berhe. Aku pemaju bangsa lawung leke, urung lawung leke aku pebedau. Na berhe. Baju melimong boh trak hau lawung kaya gusur. Uro Senin, uro pekan di lawung. Jak gede, menyona berhe. Urung drone berhe sedram tuah, baik lagi-lagi nyo sampai kehidupan terhip laku. Di para pengkhianat. Tapi urung drone kenong tindas. Hana urung drone hana kenong tindas ni amita rezeki hana kerja. Ya? Hai no hana perusahaan, hana PT nyo hana PT JH negeri Aceh nya. Hana perusahaan tepu. Urung Aceh yang ke lagi haban jauh lang jauh laut. Kaya nyam kegiatan urung Aceh. Ya ada na mesegi yang na ijazah pe S1 pe S2 pe S-teler menyohana keluarga ma ke han merumpok kerja. Hanapu kajak tikula panjang-panjang dah di Indonesia penjajahnya na. Nyolong pegah haju. Hanapu ni yak tikula panjang-panjang dah yang hot tetap menyo yang inong kedai bak kanot bu. Tetap bak dapur hot menyo urinong. Pun mana jai kula S1 S2. Urung yang nana keluarga dia awaknya dalam kantor ke apanya? Habis kuliah mentang kamu pok kerja awaknya. Pakon na keluarga mai na keluarga ayah. Bayah nana depu padahal ikon lebih cara anu urung kasianyo ketimbang anu urung kaya. Nu pateh mah lawan begah. Ya karena urung kaya nyo awaknya na sokongan.
Na keluarga awaknya lam jabatan. Behana na dupu. Na kerja. Na kerja awaknya na saudara amai, na saudara ayah awaknya. Behana na dupu. Maka ji awaknya mudah untuk mendapatkan kerja mi anu urung kaya. Mi anu urung gatin piu-piu hile dalam tua. Yang menyo hana saudara mana, hana saudara ayah nu be dia melumpok kerja ada na honor. Honor kerja, pu kerja le honor ile. Hah? Honor kerja le boleh ni bipang morto hibe. Hah? Allah Rabbi. Hana nanti mikir bacut. Alah bangsa mulia lu. Tada nu bacut hana. Kaji sedram tua kalinya pilkada yang akan ke mesti ro pis baik ni pilih. Mesti ro baik ni pilih so mentang pu haji umah. Nyok pegah ke haji umah nyan bah. Yang haji umah nyan kon ia boh Aceh haji bah. Yang ia boh asli ia boh Jawa nyan haji umah nyan. Baik dia mekat-mekat ubah. Baik jak mita-mita simpati. Bak bangsa mulia seolah-olah haji puau urung sakit. Mandung politik bisnis. Yang buah haji Abu Sabah di Abu Sabah ya. Abu Sabah memang awak pim tebanya Abu Sabah yang. Yang bang si Zulfun nan bang. Si Zulhaimi nan bang. Yang bang ji kaji ke sekretaris Haji Umar si di Aceh. Kelihdo moto-moto li Haji Umar. Nyo di Malaysia na Abu Sabah nyan. Yang awak tipe bangsa Aceh ti nya ada Abu Sabah nyan. Haji Umar apa pu koma mangai tebi ia boh mai tolong bangsa Aceh. Ada tolong bangsa Aceh nu ke apa? Harta ro, peng ro. Piu-piu le. Bah, nyanyi pejabat. 3 ayat tolong, 3 dia cok bangsa Aceh. 3 dipek proposal dipegah. Bak pemerintah Jawa nyang 3 dipek proposal, lon pegah laju bah, tidak ada lebih daripada 50 juta. Yang namun bangsa Aceh yang di Malaysia yang di Puau sakitnya nak ke sumbangan daripada masyarakat Aceh yang na di Malaysia. Bah, sokongan Haji Umar ji sagai dia sambut Pak J. Pak J dijak sambut tegai bak airport. Di Bandar Aceh tegai ji dijak sambut. Iya Malaysia. Nah tujuan ro ji. Kebetulan na urung sakit di Puau Siro kai debit lebak media sosial. Di urung Aceh kali. Baik kena ilusi. Baik kena ilusi lagi-lagi yang terlalu tak percaya keperti binatang-binatangnya. Yang Haji Umar yang asli ji ia boh Jawa. Kon asli darah Aceh. Kita nyong lihat. Thonan ya hai Haji Umar yang. Kadang ki anu bajung. Kadang ki anu bajung lagi Suharto hanan ya. Pilih le urung drone. Hanan ada pu urung drone tak ti politik Jawanya. Hah? Pe si Haji Umar yang pahlawan. Malah si Haji Umar laknat tilah anu bajung yang na pernah dikun kurung suaka politik. Yang bak filem Empang Bruh yang li anu bajung yang. Na pernah dikun kurung suaka politik. Wo dari Eropah. Ya cok jabatan gede. Unang Ro Aceh. Kau nana? Na dikun kurung suaka politik le binatang Haji Umar thenya. Menyokun ma tuan di haji drama yang pu kepap ma ge. Mujasa ma tuan hana di balah jatha. Pu pegah haji nyo haji pu koma ke. Haji pu koma di nya. Pu haji. Gelagi hotel pegot filem Empang Bruh. Ia boh Jawa yang. Kon ia boh Aceh. Kita nyong dia thonan ya Haji Umar yang. Nanan ya Haji Umar yang. Hanan ya anu bajung ji yang. Ia boh Jawa. Kap dego tak. Baik bangkai jak bila bangsa ka dia cok urung sakit di Malaysia kan pengro. Kon pengro urung sakit 2 kali lipat di belah tiket. Nana depu urung sakit kon malah itu long. Menyong biasa urung tawa RM700. Ha, urung sakit 2,000 per tu, 2,600 tu. Alasan urung jaga. Perte urung pertimang bong yang Abu Sabah nya na. Yang perte pajuh peng sedekah gop kit. Sewa motor putar-putar bayu motor sewa nan ngompeng minta sedekah. Nyok perkara dia bacu. Baik hana depu urung drone. Makaji berhati-hati dah. Berhati-hati dah ino urung nu pilih sedara mutua. Karena jai tat biak teno gronyo ino yang bimbing Aceh. Yang seolah-olah semata-mata awaknya urung peduli urung Aceh. Yang urung kasihi terhadap bangsa mulia beraikon mamandung na tujuan pertai binatangnya na. Mandung na tujuan. Tahu haji drama ya na. Haji Pehmi lampu koma awak guremi ji ya. Kon pahlawan ji, kon awak gam ji. Dan hana muthopi keturunan ia boh hathenya na. Baik nu kepo le urung drone. Bangka urung drone jak ba urung ngasin jak ba urung sakit kunjungi fakir miskin. Mandung politiknya untuk ditungate bangsa mulia karena haji na tujuan ro.
untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh. Pilih bangsa mulia. Jadi baik bangai urun-urun. Politiknya kejam sedram tuah yang bro, ye ke god yang god tipu bro. Nyan politik baik nu pekil liron kiba. Apalagi politik lewetnya, politik di Nang Aceh macam-macam kau politik di Nang Aceh. Ci selidiki dia Haji Umar nya han peteh habalon pegah mesti Haji Umar. Han peteh kadang habalon pegah Haji Umar nyan ia boh Jawa kan. Tengku Kasim nana dengar Tengku Kasim. Tengku Kasim yang mekat ubatnya. Kita nyong dia ba Tengku Kasim. Mungkin nana dengar dakwah leurung drone. Haba Tengku Kasim ada Tengku Kasim nyan pilong han percaya ci. Yang aku pegah laju bilah jelah. Han aku percaya ci. Yang ji awak pekong partai PA si no barakah nyo khun ke je khun ke te Khalid khunyo khun ke je macam politik you know macam-macam ka you know menai tarik dia awak PA ka tengok. Hanale fikir kace. Ya ada mendeh ba dong kena partai PA kajit partai PA mentong. Nyang ne ngau besi nyo hana pu ya coba-coba. Kutupat di mandum awak nyan. Nah, ilong han ku dengar ci dah haba Tengku Kasim nyan hang ku dengar habis. Han ku percaya habis. Han ku percaya habis. Karena nyan bagian rumpekong partai si. Kamu rumpuk si nyapa nyan. Ya, kamu rumpuk si tebau rumpuk. Menyoboroko keluar mekar ubat cerit, ubat belang, ubat nyo, ubat glum, ubat kurap. Ini apa nena? Kamu rumpuk ke tengah. Nyo pekolun begahnya. Kaji apa businya hana dusta yang begah sederam tua. Yang telah tetap salah hana pilih seri ya businya. Businya bukan seorang yang memandang bulu. Hana businya hana ya pandang atu hurung hebat, atu hurung kaya berharus tunduk piu hile ya businya. Businya kon manusia yang jak tunduk ke manusia kan piu hile. Apalagi para pengkhianat mati-mati bilung hang tem tunduk. Tanya mana? Haba bebut. Otak panjang